Di nakmanlapdan at tumulong dito barangay, tuyan. Kita man ti panawan ba daw nagpudaw? Mapangkaki din tumulong-tulong kada kapitan. Man ano kumaya no napudat. Ay ngumisit ka manin kakaiso na apim mo daw kabasay. Mapanak tumulong aglinay dito barangay. Uraan niya pa'y tararamid na mapananglapay kanyak, mapanak lata. Mala, makamuka. Apay, sa dino, ti papanam, kabadong, nakakalugong kamot. Mapanak tumulong aglinay, maray. Saan ka day? Nga iso tinuwaragawag ni pare Inteng, hindi na minsan. Ada aya inwaragawag na? Kuna nang agtitinulong tayong aglinis dito barangay kabildatan. Ay, ada gayam inwaragawag na akasta. Ay, ejak nang nga. Ay, unay kamutin, maray. Si Kapay ang number 1 akagawa, dito sana nakangag. Nangag asiguro na ito'y makinkannawan alapayag kaw. Ngam rimwar dito'y akin kanigid alapayag kaw, kabadaw. Happy birthday, Tata Badong. Ay, saan ko birthday ko araw? Iso asar ding anak man nakabkablawan. Ah, kunak no birthday. Ta, agpainom ka kumak. Anya, agpainumak. Kit nabarbartag ka lang aruday. Saan ba yung unay? Saan na kasi ngayon ko araw? Tamapanak na balay dyan na singad akong paray. Ha? Hindi balay ni uncle ko ngayon, Dang. Kito na. Mapan ka, numasang putamaan ni uncle ka. Apay, awan dita balay daya. Yung kagarot kitain. Tamapanak man nagkita iti ag-birthday. Imbag lang ada gumatang iti arak. Ay na pare, pasensyakan Awan ni Inteng ita dito balay. Ay, wan. Talaga nga awan. Tada di barangay hall. Napan naki-birthday ni Inteng. Naki-birthday. Kunak man no aglinis kami dito barangay. Adda aya imbaga na akasta pare. Adda maray. Kinuinwaragawag na nga raw. Ay, nalipatan na siguro. Tanapan mo't naki-birthday. Sapay ado ti paki-birthdan na ita. Manujay kunana. Talon samot a birthday ti atindaran na ita. Ay, agasam da. Oh, anya ngay, kung nagtumot kang ka, awan ni kapitan. Kastamot nga adda na panan, dagiti kakagawad na. Dagiti matanod na, puro da na barte. Ay, wunyarat. Nalalistukan to pa'y ngamin ngam dagiti opisyalis. Kaya't kung arod mo ti tumulaw. Ay so, saan kan nga ginlalaing? Nagagagat kan to pa'y ngamin ngam ni kapitan. Ay, napanala ko man nagpangkagay. Nasaysaya at pa'y ado ko man tinaimulam anateng. Marikwanag, sino da ito nakadumog dito'y lamisaan dito'y tersenam? Di kuarog da ita. Dabarbartag, iso naturog ditan. Ay unay meten. Amin datanod, maray. Nabartek da. Kat ni Inteng, napanmot naki-birthday. Mapanak mo't kumaa. Taoray dagiti padak akagawat kat napandamot naki-birthday. Ngam aglako akmot ngamin dito tersinak. Kat no imay ni pari badong ijabalay. Andagayang plano yung opisyal ng aglinis dito barangay. Plano da Sa nakakaraman dita. Ne, apay ngay asaan ka akaraman, mare. Kat kagawad kamot. Ay, da kapitan laang tinang plano iti dayta. Sa anak akaraman, ken may sa, jak masangaw tanay aglaklako ak dito tersina. Hay, una yan tibusog ko anak ki-birthday. Ay, dandanin jak makawuk. Ay, impaturay mo manan anab-nabsog ka iti kastaunay. Ay, birthday ko naman. Ay, no panganan, nagalisto ka. Ngam no responsibilidad mo dito barangay, di mo mataramidan. Responsibilidad asasawon. Inwaragawag mo gayam nga aglinis kayo dito barangay. Angam sa dino tinapanam. Napan kamot gayam na ki-birthday. Ay,
Oo nga. Ay, ita ko madya pa naglinis, may. Sinot nang ipalagip kan ka? Ni pari badong. Imay pa'y nga ro dito'y balay. Ay, imbagap ko maapospon. Tanapan ka naki-birthday? Ay, di ka lang mabain. Ituloy ito, intun, awan ti ag-birthday. Maray, kaya't mo ang mapantamot maki-birthday. Sa dinaw tayan tag-birthday, Maray. Adda ag-birthday di tabagatan. Adamot di talaod kendaya. Naa. Amin samot asulin ti barangay ket adda ag-birthday. Isong nga rod ang mapanta. Ay na mapan kami laangan agmulakin ni badung ko ijay bangkag may Maray. Sayang ti oras. Da kayo kit dimot, puro kayo bangkag, puro kayo trabaho. Saan mi gaya makayat asayangan ti oras ken panawon may? Sa bagay imbitado ngamin amin nga opisyal kadagiti birthday Maray ng runa ni Kapitan. Kasano nga je barangay haul numapan kayo amin maki-birthday. Mangrikap pay laeng Kastoy tersinak, mangrikap pay laeng. Mapan ka manun maki-birthday. Apay, di ka lang maumuma. Ay, pakauma ko mga kat nagado amakmakan. Manon nga aldaw, a birthday tinapnapanan nyo nga opisyal. Aha, Kasanon, dahito barangay tayaw. don't worry ka di. Sana mapukaw na ito'y barangay kabildatan. Angam da kayo nga opisyal, mabalin kayo amapukaw, nubaybayan nyo dahito'y barangay. Ay, tilan tumot ngamin pampanunutim. Saan kami ang mapukaw? Mapanakit di maki-birthday. Umay kakit di no di mo kaya di isuputan ka iti pansit. Manon nga aldaw ang nakarikap dahil ta barangay hall, tuya. Binilang ko, nasuruken ang makalawas. Nakaadutan iti naimulay di bangkag. Hanggang awan sapay mo tinagapuanan na iti barangay official tayo. Anya ngay kumati magapuanan da, ket kanayon da mga awan, mapmapandalaang mat maki-birthday. Kinapod no na, manon alawas adya nakikita iti ultimo lipuspos ni parentay. Kasanaw, kanayon mat amapan maki-birthday. Uray ni Marikwanang, naawis mo ten amapan maki-birthday. Awanay, ginwaragawag na iti ni parentay nga panaglinay iti barangay. Ay kinalipatan nan aday ta. Turay dagiti tanod na, simado damitay. Jakon kaya ti agpasada. Jakmatin kaya ti agrunda, antay. Nay, kasanon dahito'y barangay tayo no kasta. Bayan mo na. Si madutak matain. Ay na saan mo atultuladan ni uncle mo, kwarog. Sino ay kumatitulada? Kat isumat ti Kapitan. Ay, awan pagbanagan, tinasadot a tao. Imbagam ko madayta ka ni Uncle Kao. Bye-bye amon. Ta saan na nga amo ti mabagbagaan di uncle mo. Uray dagiti daduma kakagawad. Kanayon kuy da makita ka dagiti birth dyan, kas kada kasaran dito'y barangay. Padamot laida ni Uncle Kao. Nga isulangin ti pagalistuan da nga ramiday. Nagmayat gayam ti maki-birthday Kapitan. Nagadaw ti empatik out da kanyak. Kunak tumit kan ka. Adan tupay ka di sa bali a birthday a papanantayaw, Kapitan. Adu Napuno di listaak itinagan dagiti ag-birthday kan agkakasar. Ay, nakaayayat man no kasta, Kapitan. Naragsak tayo amin nga opisyal. Kanayon tayo nga imbita daw. Ay, kuun VIP tayo pay. Iso nga isulangan ti ramiden tayo nga opisyal. Ti umatindar ka dagiti birthday kan kasaran. Ay, kuun Ado mati agayab. Ay sus badong, nagsamuken daytoy barangay tayo. Jakpay kit din makita day tabalay da Kapitan kan Maribanang. Uray di barangay hall, karurutay. Oray daytoy kalsada, nagngangaton ti ruot na. Why, dimpay ki di makita niya masabat map. Manmanumot na namang lukat ni Marikwanang ijay tersena na.
Ay kadagboto na, dagitila ko na. Kasanaw, inaldaw damot kanong amin amapan makibert-birthday kan makikaskasar. Saan laday ta? Inaldaw da pa mapan makibunbunyag, makilamlamay. Na, no kasta, uray dagiti tanaw, isumo lang tar aramidon da. Kito na. Dagita pa'y matapaspasuro ni parenteng tikunan. Ay na, imbag kada kayo kan ni pari badong tanapan kayon sa manen naglako itinatag. Ayun amaray, kagap-gapu milang ijay ilay. Ay, no kasta. Ado manen ti kwartayo. Ay katuan amaray. Nagagat kayo ngamen, marituyang. Ay madamag kuman maray. Adda ka di pa'y dagiti o opisyal tayaw. Adda da pa'y mat maray. Mabalin ayamot amapukaw da. Nga main, saan mimot ida na makikita? Ay, kasanumot ngamen. Kanayon da iti kasaran. Bertjan kan bunyagan. Ay na, inaldaw lakadain nga dat atindaran da apakipalanitan. Ay, wan mare. Kanayon mo't ngamen nga imbitaran da ida. Ne. Di na badong parit ako raw. Naglawa na ito'y kalsada pag na. Pasensya kan tata ba daw? Saan ka kami na makita? Lisyan ka. Ang sumabat ka lang sabay. Nakainumak kami na naggapo dita Bert dyan, ti may sa tanod ka. Kasano nga makapagronda kayo. No kanayon kayo umot na partay. Da kami lang nga tanon, ti kanayon na mabartak. Ure dagiti kagawad ni Uncle Kaw. Kanayon damat lang nga mabartak. Na yun ti kasta nga ramid siya. Ure ito pa ni Uncle Kaw. Nabarbartak mate. Kaslay panakil mo pa ya. Saan mo tata ba daw? Ngam iso ngamin ti uso itan. Makiuso kamat ngamin Yala kaya dahi ta makiuso-usaw. Ure awawan mo ta. Mapanalag pang kagin Arak mapay. Ikanda iti arak. Adda ka dito'y balay, inteng. Nalpasen ti kasar nga inatindaram. Nagunak no madama balay. Awan arak dito'y balay. Sana balay. Tendon bigat. Ada kasar nga tindarak. Anya no bigat? Sabadun sa. Anya asaba daw. Lunes inton bigat. Lunes pala. No kasta. Awan ka sa rin doon bigat. Bunyag ti atin darak. Lunes inteng. Saan ka di arumbang asumrek ka ije barangay hall? Awan ti makan iti barangay hall. Ije bunyagan na. It ulyukin. Tapno ammom. Adon ti mas daaw. No apay akas laawanan dagiti opisyal dito barangay tayo. Busy kami nga ron. Bisay ang makipangpangan. Inikwaro nga ta. Nakaawid nga tan. Ay, may samot day dya ka anakam. Tumultula din kan ka. Ini nga ta marikwanan. Nagkikita kami di kasaran ni tay. Naglingag balsi. Number 1, akagawad, iso analengag balsi. Uray gayam ni Marikwana hangkat naawis yumutan. Nagling nga agsala. Ay, umayak kumagumatang dito'y tersina ni Marikwanang Maribanang ngam nakarikap mo't gayam. Ket no napanda ka no ijay kasaran. Amin dagayamang. Ketwan. Ay, nagadayon nga iti paggatangan ta nakarikap mo't to'y tersina ni Kumari Takwanang. Ay ket anusan tan ati magna aging ga ijay junction. Ay, nagrigat no adayo ti paggatangan. Ay, talaga anarigat, Mare. Ang awan mo't pagasukar iti kape. No saan ta nga anusan amapan ijay. Umay
ka man partneran, Kapitan. Sige. Partneran ta. Naglaing kamot gayam nga agsala, Kapitan. Ay, oras ka, naglay kamutan. Kapitan! Kapitan! Ah. Nay, unay kamutan. Agsalsala kami. Disturbo ka. Kuha, Kapitan, isardeng nyo pa'y tagsala. Kano ka may mayatan ti panagwidawid ko pag sardengan na. Sinarek na ngamin ti barangay hall. Asus! Anya! Oho, agsasala tayo kiti. Ay, Kapitan, nasken adenggam ti ibagbaga day tatanod. Adaya ibagbaga na. Ulitam nga ibaga, tanod. Kuna, Kapitan, sinarek na kita tatakaw ti barangay hall. Ay, sus. Ha! Asinot ng sarak. Anya nga iti nalada. Intayon, Kapitan. Ayaban tayo dagiti daduma at tanod. Kasano ba kat saan pa analpas ti panangan? Sayang di urayak ama ang anger ako kontinuang. Ay, awanan ti computer dito barangay hall. Tinakaw dan. Ay, at dagayam agtatakaw dito'y barangay tayaw. Ay, aduda ka nun, Kapitan. Ta saan tayo mat ngamin ang makitkita. Saan da tayo nga ron na makikita isong agtakaw dan? Immadudan. Taore dagiti artek. Immaduda mutten. Ha? Apay, nagbiit ba't ngay madudan? Adon dagiti mapaspasamak dito barangay, Kapitan. Asaan tayo nga amaw. Kagura da tayo pa yun dagiti kabarangayan tayaw. Jesus. Ha? Ay, ninsamot pare ba dong tinakatakder di taigid? Iwan. Sus, agkuskusilap kat. Ouch! Anay ko, makatudok ti kusilap na. Uwin garod Kayat asawan day ta, Kapitan. Nga iti sumaruno, saya atin tayon ti trabaho tayo kas opisyal. Anya tinaramid mo di ta barangay hall. Kat ammom lang aruden akanayon anak karikaw. Napan ko kinusilapan, dagiti opisyal. Nang nangro na dadya, kumpare ka, Kapitan. Anya, kinusilapam amin ida. Uy na, nagsawsawak ijay Inongtak ida. Kahit anya nga'y timbagada. Ikan tayo kano ida, ti may sapay agundaway. Anya nga'y matimbagam. Katwa na, kunak, bantayan tayo ida. Dayta, tinaskin nga ramidin tayo. Sana mabali na, baybayan da dayto, barangay tayo, akabildatan. Makikita niya makikita, kwarap. Di ka din napinta sa balasang amagmag na di ta kalsada. Along hair, tidakdakamatang. Anya balasa nga sasawag. Di magmag na di igi di tiala, tidakdakamatay. Ha? Di manaok. Malamlamin sa may kwarap. Natuduan nga main. Kaya nan sa tipumudot Makinmanok nga taday ta. Manok adag iti karuba. Saan ka ngagtagtagare? Tinak tiliwain. Ano ba yung tiliwam? Malaming gayam. Papudutin ta. Ha? Nya kay kwaraw. Napudot di manok at iniliw ka. Kas jemot gayam ti kayat mo asawa na papudutin ta jay manok. Ipaburik met gayam. Isumay. Nagkapoy ka na ya. Naluto na, nalukningain. Ay kat mapanang nga ro din agumatang iti arak. Tarugyantan apulutanain. Kasano ngayon no at namang birok iti day jay manok. Ay kat ibaga di mo nakita. Ibaga di mo amaw. Nagsimple. Iso ngay sagana mo, dahito lamisa na paginumanta. Excuse me man, paray. Di man siraan dahito pag naakamapan gumatang. Apay sir-sirraap. Birbiro kak jay chicken ko. Ay, amangan no nakitam. Ha? Ay, awan mo tinakit-kitak, paray. Nangisit nga adatapingar na. Adat sing-sing iti may sasaka na. Ay, uwan. Ay, nakitam gayam Ababa ti sipit na. Ay, uwan. Iso. Ti pa nagtaraok na katkastoy. Kakakaok. Ok. Ha? Ay, kuna man no kastoy nay. Kakakakak! Ay, iso. Ha? Nakakitaan. Itay ko pa'y abirbirukin. Ay, jak nakita, paray. Di mo nakita? Sana pulaws. Awan tinakit-kitak amanaw. Isong aglisikan dita pagnaak. Ay, pangbirukak nga tan. Tulungan tayo man laangan ni Kapitan amang birok ije manok na amapukpukaw kabadong. Ay, dyan lamasangot ag birok iti manok iti makin manok, maray. Itay pa nga minyag birbirok ni Kapitan. Gumata nga man kidi iti arak, maray.
Imbag pa daytoy arak alakok tamabili ngem toy bagas. 2 botelya, tiga tangek. Nay, dua pa'y gayam. Apay, aginom kayaw? Asino ti kaduam nga aginom kabadaw? Ay nainteng, uray no agmalmalem ken agpatpat nagkang agbirok ija manumaw, saan mon amabirukan? Tapay asaan. Napanlang nagbirok met iti asawaan na. Uno chicks na. Ay ti kunamkit di akat pinartidan. Ha! Nagturad mo din ang partin. Manok ti kapitan, partin na. Ay kunagtumot ngamin ken kaidi nga ikulong mo. Angem anya ti inaramid mo. Binaybay anakawalang laeng. Anya nga ita, awanen Ay, ayan ni Kwarog. Nay, apay abirukam kanyak ngay. Nagmalmalam ajak nakita ni Kwarog. Ipabirok ko man, di manok ko. Saan nga mo ni Uncle Kao? Nga dak dito yung makiin-inumkan ka, tataba daw. Apay ngamin anaskin na mamon na ngay. Sigurado nga minabirbirukan nakmanan. Tapay aya. Ibaw nakmanan na. Menya mo dito ang uncle mo. Naglay nga gibaon. Kat no tila pang ibabaw na nakanyak. No ibaw ni Antay, imbis nga iso timapan, siya kat ibaw na. Iso nga ron asaan ka pa'y lang agpariparang. Ibusin ta kay di apulutanin na ito'y manok na. Ha? Manok ni Uncle ko na ito'y pulpulutanan ta? Way, birbirukin na. Ay, Kung nakangajak amaw, alang nga ipod nuking kwa na. Sige, Kwaraw, agsyat ta kay day. Imbes nga umayak gumatang iti Ricardo, ay saanan? Umayak laangan makiinistoryakan ka, Maray. Anya nga iti istoryaan ta. Ay, jay man manok ni Inteng nga napukaw. Ay, saan na nabirukan? Mabirukan na pa'y ayaday, jay. Pinulutan dan Maray. No asino man ti awanan baen anang pulutan. Maray, adda malagip kaw. Anya day ta, Maray. Kano imay gimatang ni kabadong iti arak dito'y tersinak. Kasla ibagbagam nga iso tinang pulutan ijay manok ni Inteng. Adda lakit di kadwana Ay, katuan Asino nga ta ti kadwana? Day ta ita tidakkel asaludsod. Nakitam ni Kwarog, Maray. Saan ba't, Maray? Amangan mo't no iso ti kadwana. Birbirukak ni badungkaw, Kapitan. Ta saan mo tan anagaw-away manipod itay bigat. Ay, di mo birukan kanyak tadyak induldulin ni Badong. Damagaklaang ano nakitam ni badungkaw. Kuna namat mapan gumatang. Naggatangan na ngay nga ta, Kapitan. Di ta asidag atirsin ha. Alangan mo't nga umadayo pa lang mapan ijay bikol. Kaya't mo asawain, di ta tersina ni Marikwanang tinapan na naggatangan. Iso ni Marikwanang, di pagdamagam. Ay na, Kapitan, kasanong agdamag akenkwana, kano adda sungsungi na. Ay, gagangay ti baak dito. No agdamag kalaang asaan ka agumatang, pero may ti kusilap na. Di gumatang ka ngamin. Kano ba sila ang tigatangam? Agkusilap lata. Pasensyaan yun at baak nga ron. Talaga akas ta ti baak. Kag si kangay mo't, Kapitan, sa dino ti papanam. Birukak jay chicken ko. Saan pa'y mo't anagawaid? Saan nga rod? Maala, bayam, Kapitan, tainton masabat kaw. Ibagak nga agawi dun. Tatabadang! Ay, tatabadang! Ay, nakaturog ka matay. Apay ngayon, nakadumog ka matlat talitan. Nakaturog ka talagan. Igupan na pa'y kumati, nakamalukong adigaw, nagdumugan na. Jak mabirukan ni Kwarog. Uray di manokaw. Jak mabirukan. Ay, narigat ti mapukawan iti taraken, Inteng. Ay, kano uray ni Paribadong ka birbirukan ni Maretuyang. Ay, nagpupukaw damutan.
Saan la ataraken? Ang uray tao, agbukaw. Nunap na pananda ah. Ay, nagsimple a panunutan. Panunutan ti anya. Jay mapukpukaw a manok mo. Pinulutan da pari badong ken kwarog. Pinulutan din. Ay katuan awan damot adwa. Sana mabalain nga ramidin da dayta iti manok ti kapitan. No ti tao a makasidsida iti manok. Saan nan a panunutan? No asino ti akin kukwa iti manok. Ay, napanla nagaram ti manok ko. Iso saan ang nakaawin? Tuyang! Tuyang! Ayan na dyan kapay. Ewan ni nana tuyang ditawi, tatabadaong. Hapay ngawan. Kitno balay ko na ito'y ayan mau. Kaya't mo asawan, dito'y balay mo tinaginuman ka. Kituang, nakaturog ka pa yung araw. Ay, sumagaya makadigdig ko na ito'y rupak. Una, na ipasubsub ka iti sa nga manloko nga digaw. Ay, wain, malagip kaun. Igo pag kuma, ang nakatulog ak matay. Naibusan ti pulutan ta. Uray ti arak, naibus matain. Ay, kitagawid ako na. Kasano ngayon dun makakita tanto manan iti manok amalamlamain? Ay, kitiliwin tanto manin na. Lamawin ta, tapno pumudaw. Apay, sa dino tinagapwam. Ay, unay kabutin to yan. Umuna nga dang ko pa ilang nito'y ridaw, nakabanikas ka na masang pada. Ha? Song batam ti saludsud kaw. Naginom kami lang kinikwaraw. Kunakun ka, naglamang kayo anaginaw. Nung makita na nga gininom mo, may naktumanon banbantayan ay. Asinaw tigim matang itiarak. Pati daytad damagan pa eh. Saan amabalin nga umunag ka dito'y balay? No saan mo asong batan amin dagiti saludsud kaw? Siyak, tigim matang. Nangalaam iting gatang mau. Ay, kikwartak mo ita. Awan mo ti kwartam. Siyak lang tada kwarta na kadata. Apay, si kalangaya. Katuan mag, nakabulsa lang jay kwartak iti daster kaw. Ngam idi kitaag, naksayan iti duagasaw. Ay, pabasulin nakmaday. Kal, asino kumangay ti sabali nga akin basaul, adda sabali ang mga la? Kitamangan ngayon, yung taray ti pusa. Wino, Ay, tila pagpapasulam! Namin anon akinupkupitan naksika, badong. Namin ano ngay bagbagam. Saan ka pa kinupkupitan na pulos ah? Kanayon ngagpukaw ti kwartak ija bulsak. Jaklag tagtagari idi ka. Sana nga kupkupit to yan. Kinudungdungwin kay ti kastaunay. Apay kumakupitan ka nga eh. Antay, anya iti mapaspasamak kini Uncle Kaw. Kas makita mat. Adda ijay suli ngagsa sa ibag. Uy nga ramot. Anya nga iti pagkaskastaan na. Ay, jay ngarod na po kaw amanok na. Ha? Anda na po ka amanok na antay? Agpudno ka, kwarog. Ah, Iso ka di dyan nagsangwan nyo kanit tatam abadong? jay kadi malamlamin amanok at iniliw na. Anya amalamlamin. Nabasa siguro antay iso amalamlamin. Tiniliw ni tata ba daw? Kunana papudutan na, ngam inlamaw na matinadagaws. Day tangarod ti ibagam kanyangkal mo. Ah, Tapno sumardengan nga agsa sa ibak di tasulay. si kalatan ti pangibagak antay. Si kanton ti mangibagakan kuana. Sige. Jay manawk apagladladingitan ni Uncle Kaw. Iso jay pinulutan mi kinitata ba daw? Ay, kunakun ka. Ay nabayag at tinartarakan ni uncle mo day jamanok. Ika, sabali lang timang sida. Nimot nga mintata ba daw? Nakita na malamlamain, tiniliw na adagaws. Amangan no isumot lang timang tiltiliw kadagiti daddo maamanok amapukpukaw dito barangay tayaw. Diyak amo antay. Mabalin nga iso. Taugalinan ti kasta. Yakon agibat bati iti uray 5 a kwartak ije balay may maray. Tapay? Ay na, kano nagpigsa nga agkopi ni badungkaw? Aya,
No kasta, kinupit na diin may nainggatang iti arak, idi na minsan. Katwan, Maray. At dayamot kwarta na. Kadya pinulutan da amanok, tarakan ni Kapitan. Ay, saus. Nakababaeng kin ni Kapitan. Ay, wala. Manok ni Kapitan. Ingka katiliwan apulutanan. Anya laangan nga iti bagbagan ni Kapitan ay mapanak ije barangay haul, Maray. Mapan ko kasarita ni Kapitan. Tataba daw, nakitak ni Nana Tuyang anapan ni barangay haul. Bayam, mapan siguro makikapi ah. Ha? Mapan lang makikape? Katwan na. Mapansa mo tagreklamaw? Ha? Sino ko matireklamo na? Siya? Saan siguro? Awam mo tamo kabasol ko kingkuan na. Apay ko mga reklamo na ngay, katuyang ko dayta. May nakainreklamo ni Marituyak. Di may nakinreklamaw. Taapay ka na. Kupitam ka no. Ha? Saan laan na minsan? Adun adaras. Ay, saan mo ta? Mabainak mo ta, mangkupit kingkuan na, paray. Apay ngamin na masapaw nga kupit ka. Saan ko nga rot ako kupitan? Agbiro ka iti kwartam. Tapno ada gastusem no ada kayat mo agatangan. Ay, makabannog nga rot ang trabaho, paray. Ay, di mo kupitan ni Marituyak. Tano kupitam, ipapulis na ka. Imbaga na dayta, paray. Kaya no maminsan pa nga agpulutan ka iti di mo manok. Ipapulis ka man. Manok nga ipagbagam mo, paray. Ay, tiniliw mo di manok ko. Ay, manok mo dayay. Ay, diyak mo ah. Nabayag ang binirbiro ko. Dinamag ko pa'y no nakitam. Kutwain, nagkakakaok tapay. Imbis ngamin nga inamin mo at tiniliw mo, naglibak ka. Iso arumbangkan ka, kahit ipapulis. Ay, unay kamutin, paray. San mo takas ta ah? Manok unli, ipapulis na ka. Manok unli nga. Nakamanukan a manok. Ha? Imbag kumamit no manok mo. Ay. Sakla nagtagtagar idi. Gaputa ag kumparita. Ang no ulitin pa walang kumpa-kumpare. Ha? Ipabalod ka. Ay, makapanervyos kamot, paray. San mo takas ta ah? Diyak ko nululitin, paray. Tataba daw, nagaduti aglabas ang manok dito'y abay tao. Naglulukmag daaw. Ay, diyak kaya't akitain ko, araw. Tabay, mate. Ay, sas, delikado akon ka ni Uncle Mau. Winarningan na kon na minsan. Ay, kasta ka day. Wine, iso adyak kaya't atalyawan da kita manok. Di nga rod balasang tikitain tatataba daw, ha? Dahil oh, nagsiksiti pan nagnanaaw. Wow, witwew. Kita makumit kita kanyak ni Nana Matuyang. Ipatalyaw mo pa ilang magkanya na kita babalasan. Ayaw na niya. Agawid akon. Narigatan no may nakpailayaban ni Nana Matuyang dito. At dantumanan awit na pangaur. Paray, nagdagot mo ni Kwaro gay. Apay anak ko namday taparay. Idi kalman, nakita kag linlinay, dita igit ti kalsada. Ita, agbalbalsay, idi balayaw. Ay, imala kanyak. Numalpas nga agbalsay, anya nga ti sumarunong aramidin na paray. Agsak daw. Iso ti parasak daw. Anya nga ron ngay. Nagagag nga ron. Uray jak ibaon ko, amo na ter aramidin na. Ay, nagagit at talaga. Inteng, adan paglutok, nakabalsig kan, Nalpasan ah. nakasakdo kan iti paginaw ko inton madamdama. Nalpasan ah. Nasaya at met nunalpas mo amin nga inaramid dagita at trabahom. Itay pa'y analpas. Nay, kasano nga'y amaluto da ito'y kukod kat naibus mo't gayam dagiti Ricardo. Ikanak iti paggatang ka. Ingkagatang. Wen! Oh, da ito'y nga ron ti sangagasot. Eh, Laya, asin, kan paminta, tigatangam. sige, tagsublyak adagos. Wen, darasam. Warog, adar aramidem. Was-wasingak da ito'y tricycle kwantay. Tama pa agpasada inton madamdama. Adda kanu pangibaunan kan ni uncle mo. Pinagbalsignak iti pagsungraw. Pinagsakdunak bain. Ita, ibawnak manain. Ay, mapan ka gumatang pay iti Ricardo. Darasam.
Numalpasin na da ito aramida kantay. Una ti mapan gumatang iti Ricardo. Tawan sa bale, amay baon. Apay ka di nga agap-apura ka, Kwarog. Mapaanak kami nagpasada. Naskin nga umadayuak, tabaon-abaon daanti kananggal ka. Kano si kansa, mati kanayon nga ibabaw ni Uncle Mau. Ewan nga raw. Siyak matlatan ti makitkita na. Mabitla ang taalaag ti Ricardo. Oh, Antoy. Dahito yung mati baryaji kwartam. Agyaman na kagawad, mapanakaon. Namin ano ka man nga agsubli-subli gumatang dito tersinak, Maray. Nakamano akon asubli, aya. Nakasangapulo kan asublay. Ay, kasanuma ngamin maray. Pulos ajak maibaon ni badungkaw. Nagsadutan nga'y. Uray ibaon kaw nga umay gumatang iti kape. Di na kaya. No kasta, sa doubt. Di saan mapagkap-kap yan? No ibaon ko amapan agaraon. Nagado areklamo na. Naasok ka na. Ay kat saan mo apakpakanan ano kasta? Imbag pa'y nga ron ni Kwarog at nagagat. Ayun iso ti kanayon ko amakitkita nga agtrab-trabaho di tabalay da kapitan. Katuan, iso pa'y ti kanayon nga ibaon ni Maribana nga umay gumatang. No adda kumamot ka anakan mi akasta kagagat. Ay nasaya at kumaa. Di urag tugtugawak laengan. Nga mao mamutin ni Kwarog. Iso mapanlakan no agpasadan. Tapno saan akanayon nga ibaon ni Uncle na. Nay, anya itayon tigatangag. Ay, nalipatak matang. Day takot nga minta nagado ti istoryam. Malipatan pa yung tigatangam. Ay, agawid akpay maray. Tainak man lagi pun gatangag. Kat lagi pam dituyin Apay, masapol nga agawid ka. Ay, ijay laeng balay miti pakalagi pak maray. Ay kat agsublikan tuman nga rodan Apay nga awan ni Kwarog dito'y paradaan da, paray. Apay, di mo ayamaw, anapan nagpasada, paray. Was-wasingan na gayam di tricycle na niya. Wine. Apay, sapsapulam na dyan nagagit ka na kam. Ada kumapangibaunak. Ibaon mo manay. Nagagat nga ron. Agpada kayo, kinituyang ko, nalay nga, gibaon. Asino kumati sa bali nga ibaon ka. No sana ni Kwarog. Alangan mo't nga ibaon ko to'y bagik. Ay, nagtugawa man pa dito'y paradaan na Kwarog, paray. Ilum-lum mga kinituyang ka. Ha? Apay nga ilang mga. Ibaon na nga rod. Amom kanyak paray, jak kayat, di may babaon. Agpadata paray. Sa payawan sa balya, may baon, no saan lang nga siya. So nasaysayat ng limangat. Agawid aktaw, inton pangal daw. Inteng, nalpastan anangan. Kiwin. Itay pay. Nakapalpaak pa yun Kat, anya ngay ti aramidem dita. Nakatugaw. Aging ingat amang kita kadagiti aglabas at tao jirwar. Adda agur-uray ken ka ijay lababo. Bayab nga aguray. Agur-uray dagiti iinnawam. Ay, siyak ayat ti aginaw. Ita ka lang nga aginaw. Tatunggal malpas tayo amangan. Romwar ka adagos dito balay ajak ammo no sa dino ti papapanam. Ay, mapanak pa'y man agpaangin ijerwar. Nilatan Kwarog ti ibabaon mo nga aginaw. Kaada nga ron, di iso ti ibaon. Kat, kasano ita taawan ni Kwarog ang maibaon mo? Sumangpit na dyan ton madamdama. Yuray mulatan kan kwa na dagitiin nawam di talababo? Mapit lang Kwarog! Hoo! Adakan! Ay, awan pa ni Kwarog. Saan pa'y asimbangpet? Iso asikan ti mapan aginaw. Ay, yuray kung aginggat madamdama. Ta sigurado asumangpit. Paglutok kumalibadong kumaray, tagodo nga, ngamawan mag. Ay kat inlamangan na kamanan Ay talaga nagsadot, no apay mag. Oray kano ni Kapitan, sadot kano mat, nilaangan Kwarog ti kanayon na nga ibabaon. Imbag atad ni Kwarog ang maibaon na. Yung maumamat ni Kwarog
Kasanuak ngay ang makaudong no awan maibaon ko nga agluto ken agbantay di ta balay may. Narigat anya no nasado ti kabalay mo. Ay talaga nagrigat maray. Anya nga tayo ti aramidag tapno aggagat ni badungkaw. Inteng, nalpastan anang rabi eh. Ay, wan. Nabsugak. Papaitan ti sindata. Kat, anya pa'y laeng ti aramidam. Nakatugaw manen nya pa'y kuma. Di mo pa'y nainawan dagiti nangananta itay aldaw. Nainayon jay nangananta ita arabi eh. Ay, adun? Siyak tinagluto. Iso asikamot ti rumbang nga aginaw. Ay, ayan nga minji nagagat akaanakak. Saan pa'y mat anagawid? Saan anagawin? Rabiin? Napan nga rod nagpasada. Ay, isunton ti aginaw no sumangpit. Di ka lamabain. Ah. Nanganam, ipainaw mo iti sa balay. Di ka man agdanag tani. Nagagat di ka anakak. Ay, agab-abuso kamutan, inteng. Kasanon, no saan nga agawid ni Kwarog? Apay kumaasaan nga agawin? Magnam na makalatan kan kuwana. Anya, birbiro kam ni badung mo. Ay, won maray, tay di kalkalpas mi anangan. Nagpukaw mutten akas laasaw. Ay unay mo tan, kasla majek. Iso kumakit ti paginawag. Agasam nga'y, siyakla amin ang tagtrabaho di tabalay may. Way na, makitkitak nga rod sumaksakdo ka. Agbalsig ka pa'y, agluto ken aglaba ka. Una, no oras ti pa nagtratrabaho, agpukaw ni badungkaw. Kat, sa dino nga iti papapanan na. Diyak man ang umari. No oras ti panangan, ay na agaway. Ay, talaga adakkel aparikot day tamaray. Iso nga rod ti pakaburburi-burak, maray. Dayto yan ti ultimatum mo, inteng. Awanan ti pasipasensya. Ay, di mo man ipakipakita mo't na itabalunod. Ay, apay kit din asan. Nasken lang ang makita dagiti do ang nagdadakkel amatam. Tapno amom ti pagbanagam no agsadot-sadot ka. Ay, uwan, amukon, amuk ti aramidak. Anya ti amom nga aramidan. Ay, nalipata kung timbagam kanyak. Makitam dayta. Kwa, Kaibagbagak lang kan kang nalipatam adagaws. kit no nagad adumo ngamin. Kunakmat kan ka akalpasan nga aginaw ka. Aglaba ka. Kalpasan na, aglampaso ka. Kan agkaraid ka, ija arubayan. Ay, agasab man ti kinaaduna. Ay, Ada reklamam, ha? awan, Ha. apay ada reklamo. Ay, kunak ano adata. Kwa, ay urayak man di kwarog. Ay, mabalin. Taiso manan ti ibaon mo. Ay, saan? Jak ibaon, sak ti ibaon na. Ha? Sika inteng. Sika ti ibabaon ko. Iso asaan ang mabalin nga agibaon ka iti sa balay. Mangantan to yan. Na, itakala sumangpay. Kaya una, panangan gaya may. Awan ti makan. Tapay, Diyak naglutaw. apay asaan ka naglutaw? Kit nakatugaw ka lang ba dita? Ay ka siyempre agre-relax ak gayam. Makarelax ka pa lang ay kit mabisina ka. Naamiris ko, badong. Anas kun asikamot ita ti agluto. Anya? Aginaw kas kada aglinis dito'y balay. Ha? Siya lamin na. Ay sana mabalinda ito'y tuyang. Jak umanugot ang kastor ti mapasama. Ay kat makamu ka. Saan matasyak ti mabisinan? Punay kamutin tuyang. Parigatan naklaunay mo tayo. Rombang lang. Baliwam day takinasadot mau. Ay. Tasyak na umaakawn. Ha? Siya lamin na. Umunag kan inteng. Anya aya ti aramidam di tarwar. Ay, urayak nga rod ni kwarog akaanakak. Apay amasapol nga urayam. Urayak, takasapulak. Nagad adumot ti ipapaaramin mo ngamin. Ado ayamat. Na,
Ibabaon ka laang mat nga aginaw. Nagaduday ta innawak di talababo. Samday ta ka nga to nangay. Nangat nga to gamsyak. Nay, adda sumungad at tricycle. Asus! Si Mang Pitmit lang ang tinagagat aka anakak. Adan aginaw. Na- Darasam kwarog. Umay kanta, adda mangururay kan ka. Warog, adda kagayam dito'y tersena ni Marikuanang. Nangan ka ka din? Unantay, nang restaurant ako na. No makita na ka ni uncle mo, sigurado nga ayaban na ka amangan. Kat paginawin na ka kadagiti na ornong a plato. Nangana ko nantay. Anya itayon tikat gatangem kwarog. Soup drink, nana. At itibayad ka. Uwan, mabit lang ta ikan ka iti soft drink. Oh, atoy. Thank you. Sige, inakaw na nakwanang. Antay, da kayo latan ti aginaw itinanganan nyo Iba undak manan. Sige, inakaw. Apay nga men, tani pa'y lakwarog ti paginawin niya, umaray. Ay, ningamin inteng, nagsadot. Iso ano awan maibaon ko, ni kwarog latan. Ay namaray, mapan mo tulungan ni badong mo. Apay kumatulungak. Kat nagmayat ti tutugawak dito'y sangwanan ti tersinam. Itay pa'y nga karasuble nga agsakdosak daw. Kunak nga may nga isakduan nak iti pagdigos ka umaray. Ay mabanog matin Imbaon ko pa'y ang agluto. Takayat ko, ano agawid addan nakadasar amakan iti lamisaan. Kayat mo automatic. Ay katuan na. Napanmot ni Kapitan iji pagsaksak-duan. Nagkita dan dagiti agkumpari asadot. Na, agsakdo magaya mo ni Kapitan. Una tawan ni kwarog ang maibaon na. Kanya ngay paray, nakasakdukan. Ay, maudin da ito'y. Tanapunok mo jay drum. Ay nalpas nga ro din ti trabaho. Anya nalpas kayo no agluto akpay. Nay, apay agpadpada talaki din, tararamiday. Awa mo nga min ni kwarog nga ibaon kon. Siyak paray, nung amin sa anak nga agtulnog kinituyang ka, pang-urin na. Mabaling ka day, tagreklamo paray. Ay, ireklamo mo nito yang mo. Una, tanaglay nga gibaon. Ireklamo ko sa mo ni Banang Ang, paray, pangireklamo ak ngay. Iso nga agtong paltan sa latan. Badong! Ay sus, pukpukawan na ko nituyang ko paray. Nagbayagkan! Ay, Agawin ka na! Wine! Agawid akaon! Ah? Ay, inakon paray. Aggagagit ka, Wine. Ay, wan! Ay, uray si ka. Inteng, napan ka ka di ije barangay hall akas tati itsuram? Apay aya? Anya ti itsurak aya? Ay, kita mandeta puruntong mo. But lang arudan. Ngam nagaygayad pa'y tamaysa. Aya? Naimbag man dinilaw mo. Sapay ada kano umay abwisita. Ay di mo man ibagbaga abwisita ti umay. Bisita kunam, saan kat abwisita? Ay mabwisitak nga min no maminsan. Ta saan nga umno? Ti umayan da iji barangay hall. Apay ang mabwisit ka kunam. Apay, anya kumati aramiden da ije barangay hall. Umay da dumawat iti tulong. Akasla da pundo ama ited kadakwada. Papanamba daw, agsuksukat kamag. Jay mo't pagbadbadom ijay bangkag day taimbadom arumwar. Man ano kumangay, nalaban Mike. Kababain nga road amapan ka iti ayan dagiti tattao akas tatibadom. Apay, uyawin da yan, nukas to'y tibadaw. Adda na uyaw a tao. Uyawin da ka ano kas tatibadom asumango kadakwada. Kababain. Apay kumakababay ngay. Kumaano na ang dudak, ang saan Mike. Mala, ditakan. Na, pimanaw latan. Uray kumano saan adaan tibado na. Ay, una yun aya. Adda pa'y takop, jay jacket na.
Nakitam ka din ni Kabadong, Marey. Naglugan mo't iti tricycle. Nay, apay nulimugan. Saan nga ta amabain akas jay ti kawas na amapan ijay ilay? Ay, uray ni Inteng no daduma. No saan ko adilawan, saanan nga agsukat? Ngam no maminsan. Adda na uyaw a tao. Dayta nga rod ket ti kayat ko aliklikan no maminsan. Jack kayat nga uyawan da ni Inteng, takapitan ket nga rod. Ay, na. Tapno maliklikan ti pananguyaw da. Pagbadwom laangan iti mayat akawas. Iso abas tarumwar, kitaek no nagsukat met laeng. Nay, anya day tayo sangput mo. Naggapu ka kaday ijay ili akas tatibadaw. Apay ko manukas to itibadaw, kit nadalos mo't ako na. At dadagiti nakadisintay, ang tinakaw magayam, tinggatang day, tikawusda, nangina. Pagkunaan mo't at tinakaw. Adam amok nga opisyal tuyang. Naglay nga kurakaw. Ado nga agpaiso ti proyekto na. Ngam ado mo't ti kickback na. Kurakot na jayayin. Tangiwat mo, mangag na ka ti akin aramid dita. Kaawa mo inagnaganak. Kin mayat no manggag na. Baring agbalew. Sa bagay, maibilang abasol ti panagkurakaw. Ay kituin na. Panagtakaw, kin pananglukot ikas siya nga aramay. At nakita ka babae ngayon may dito'y barangay hawlang kahil. Asino man ang dayta bisita? Saan ko nga mau? Nagsirip lang, mait. Di talang arubahan ti barangay hul ti nagpatinggan na. Nakadisinte wano saan? Saan matangkail? Ordinaryo lang mo ti kaus na. Agkupas amaaw nga dabot-bot iti gurong kang gayatan na. Nukasta nga agkupas ti maong na. Kaawatan buwisita dita. Ha? Imbag, tasaan nga imay dimawat iti tulong. Urayik nga rod no umunag ngam saan mait. No anda sumungad asaan anak kadisintay. Kaawatan buwisita. Iso adi mo papaod na ganun. Adda babae ijerwar, kapitan. Kitkitaan na dagiti ubing agaayam di tarwar. Nakadisinte wano saan? Apay no nakadisinti aya. No nakadisinte, pauna ganyaw, no anyat gagara na. Ang mga no imbaon ti may sangay nga ahensya, wano saan kat opisina? Maawata kon, kapitan. Ngam no saan adisinte, saan apaunogan, kasta kaday. Wala ta ang mga no umay dumawat iti tulong. Ang mga no buwisita only. Pagbalinin damot ngaminin a pagdawatan iti tulong ti opisina tayaw, kapitan. Gaputain waras ko ide, di intagdaarasyon. Ipagarup da nga adupay ti indulin ko. Iso nga rod ka. Iso matati umay da sublia-sublian. Ada pa'y nangibaga nga agrup-rupa arasyon kano ti kabildatan. Kumaano kasta ti aramid tayo may ngam samot. Ay, mangiram-raman da kita. Tata, mabalin ka di tagdamag? Anya ka di day, jay balasan ka. Ado ka di ti marigrigat ditoy, tata? Ay, adu kami abalasan ka. Apay ka day. Ada ngamin kayat na ti tumulong. Mapan kayo dita barangay hall, tadamagan nyo kadagiti opisyalize. Agpaiso ti imbagak. Adu kamay, amarigrigat ditoy. Napanak ditan, tata. Angam didak masango dagiti opisyalis. Kinita daklaeng, ngam didak inkaskaso. Nay, apay nga akas na tinaramid daking kabasang. Agtulag ta, tata. Ibagam amin kadagiti marigrigat, taumay kayo amin dito igit ti kalsada inton bigat. Ada itad ko. Sige, tabagak amin na marigrigat, basang. Asinaw, di kinasaritam itay ijay igid ti kalsada. Ya, magaya mo din na, magtinagan na. Basta ko na, ibagak kanaw kadagiti marigrigat. Tamapanda, igit ti kalsada inton bigat. Tada kanu itid na. Apay ngay, adi na inyo man kadagiti opisyalize. Ay, jak man amaw. Angam kunana, may tanapang kano dita. Angam di da magkano inkaskasaw. Apay ngay, adi da inkaskaso. Ay madimot at ikas nga aramid da. Ay, mas dawa nga ro, timbaga na.
Makumikom da ka na. Iso adi da sinangaw. Anya kumangay ti pakakumikumanda. At dadala ijay anak katugaw. Adamay ti jay titanod. Kagawad, kin kapitan. Adda kumamot ng sango kingkwanan ah. Ay, agpapadadalakit dain, adi nang sango iti day jay ababaay. Imbag ta nagkita ta maribanang. Maday tinaramid dagiti opisyalis di ta barangay haul. Apay ka de, mare. Anya tinaramid da. Adda babae anak kisaukin ni Badungkaw. Imbaga na nga ibaga kano ka dagiti marigriga, ta umay da dito'y igid ti kalsada, tadda ito da. Ha? Asino a babae? Apay adi nakisao kada inteng. Dayta kano ti dinamag ni Badungkaw, no apay adi nakisao kada kapitan. Ammaw tinsungbat ti babae. Anya ti insungbat na, mare. Di da kano ingkaskaso ti babae. Iso ani Badung kung adda iti igid ti kalsada ti kinasauna. Kasta ka de. Ay, kasaok tuman ni inteng. Apay nga adda kano imbay a babae di ta barangay hall. Ngam diyo kano matinkan kano. Asino kumaday ta babae? Mga no, buwisita manin. Dayta kat timadikan ka. No adda umay ijay barangay hall. Damagan nyo. No anya tigagara na. Kasanungay no umayla dumawat iti tulong. Oh, Ay katulungan nyo no adda lakit di maitulong yo. No adda mapan mangala iti dokumento. Alisto kayo, tagbayad. Angam no saan ngagbayad, diyo ikan kano. Ay, madimot ati kasta. Rupat kwarta kayo no kasta ti aramid yaw. agsublita man iti ibagbagam a babae. Apay, asino da jay? Saan kano adinamag ni Pari Badong tinagan na? Ngam, adda imbaga na kan ni Pari Badong. Anya kanungay iti imbaga na. Imbilin na nga ibaga na kano kadagiti marigrigat, tama panda ijay igid ti kalsada, inton biga. Asino nga tati babae nga imbaga ni antim nga umay inton bigat? Jay siguro babae ako nam abwisita, Uncle. Adda nga agpaiso babae asirip idi na minsan. Nakaragid mo't ngamin. Kunak ano umay dumawat iti tulong. Bagamot nga minasaan ko apastrakain, no sana disintay. Jak mo ni namnama asaan mo't gayam abwisita jetaw. Adda kano itid nakadagiti marigrigat. Anyay nga tatiitid na. Anyat amok ngay. Di na tayo mo't kinasarita. Sikamot nga minanggal. Imbagam ano sana disintay, kat saan mi apastrakain. Nagsimplin tumot ti kawus na. Kunak ano saan abak nang. Milyonaryo gayam. Ay, si kamagayang balasang kaw. Ado ti imay ang marigriga dito igit ti kalsada. Nasaya at tata. Pagpilaan nyo ida, saggay sa amapan umawat itirasyon iti ayan titrak. Sakbay nga ingkam umawat. Mabaling ka di amaamuan. No naggapon na ti rasyon, basang. Naggapo amin kanyak dagitoy, tata. Kaya't ko nga minatumulong kadagiti marigrigat. Anya? Iti kasta atak-tak daryaw, bak nang kayaw. Nagtaod ka na kayo ti rasyon. Apay, tata. Gapo ka dita sa anak adisente. Iso adi kay mamati amang tedak itirasyon. Ay, jak ni namnama, bak nang kayo gayam, basang. Agasam day tamay sa trak arasyon nga iwaras yo kada kamingay. Impaw it dagiti kabagyak dayta, tata. Iwaras mi kadagiti agkasapulan. Milyonaryo kagayam ading kaw. Uray kasta ti panagkaw-kawasyaw. Agiwarwaras iti rasyon ti babae asirip-asirip iday kapitan. Baknang matgayam dayjay. Uwan nga raw. Ay sus, mabainak pa yun nga agpakita. Uray siya, kapitan. Imbagamot nga min asan apastrakan no saan nga aglanglang nga anagapoy di opisina wano ahensya. Kasi mo nga mintilangan ang nagsirip ijay ti barangay hall.
Kasla mo marigrigat. Bilibak mo't iti kinasimpli na babae. Milyonaryo gaya mataaw. Nakita mo niya dagiti iwarwaras da. Napunno ti dakkel abag. Agdamag aktua no anya ti linaon ti bag. Napuno! Ay, agasam nga ti iwaras na no napuno ti may sa abag. Madlaw ang nadagsaon. Tamarigatan jay barito ang nangibagkat iti inawat na. Maray, anya ka di tilinaon tibag nga inted ti babae. Ah, naga daw maray. Ada chocolates, groceries, imported pa'y gayam. Impaw it kanu ti kabagyan na ije Amerika para kadagiti marigrigat. Ah, Imbagman, Maray. Nakita mi dayjay a babae. Ipagarup ni kapitan a dumawat kano iti tulong. Nagsimple nga men ti kawus na. ay madeti inaramid yo, Maray. Kinasauyo kumaa, no anya ti gagara na. Saan kat abinaybayan yo? Ay, wan nga rod ah. Kamalay, ngagpaisaw. Gapo ka daw tanibadong ko tinapan ng ibaga kadagiti kakadwa. Ninayunan dati inted da kada kami kinibadong ka. Ay, kasta ka day. Ay, imbagman. No saan akinasaon ni badong ko itinasaya at dadya babae. Ay awan ko ma at tinaawat mi arasyaw. Jape, awan mo ti may nakipila kada kayo di barangay hall. Nabain kami jipaut. Idi ngamin imma ije barangay hall da ja babae. Impagarup ni angkala mapandumawat iti tulaw. Isuasaan mi nga ingkang kanaw. Gapo ka day, tasaan nga aglang lang abak nang. Kaslakastan ah. Ay na, Jape. Saan ko mga ibasar iti akin ruar alanga? Sakbay akalangan ti may sa tao. Itala nga maamiris mi ti kinamad iti inaramid may. Imbaglakid din tanagkita kami iti igit ti kalsada. Iso na iranod kami ti tinwaras na anasyon. Wen, Jape. Inteng, made ti inaramid mo. Ah, Imbagam asaan nyo apasterkan ti saan adisente. Ay, bak nang matgayam jay saan yung enkaskaso. wan nga rod. Ay, awan lakit nga rod inted na kada tayo. Ay, sus, pati dagiti kadwak nga opisyalis. Saan nga men ati akin ruwar nga arwaten ti panghusgaan iti tao. Anyat kayat mo asawon ngay. Saan aga puta simple jay tao kat saan yon nga italtalag. Ah, Uray simple, nubak nang met ti panagpuspuso na. ay, sa bagay, husto ta ko nam. Saan ahusgaan ti tao? Babaan iti kawus na. Pudno dayta. Adda nagkawas iti napintas, ngam rinuker met gayam ti aramid na. Kabailan na ti mangluko iti pada na atao. Uwan nga ron. Manipod ita. Ikataw kunti ugalik amang husga. Babaan iti akin roar alanga. No dikit iti kaunggan na. Anya ti gatangem kabadong. Awan ti katangag maray. Agur-uraya lang iti tao. Inaramid mo mo't na pagurayan dito tersinak. Ije waiting shed at ipagurayam. May mayat nga ron ditaw, tamas ado ti lumabas. Ay, lumabas manon ni kapitan. Hina, timing nga. Iso at talaga, ti pagpadaanak maray. Saan mo na disturbuan taperbian na banbanog ni kapitan? Oh, di mo aya makita at ni saanin ang makapag nagapo iti bannog na. Paray! Umay ka ditaw, itang merinda ta. Nagaliston ni kapitan. Ay! Wala paray! Ay, mabisi na kun. Marikwanang, Ay na. ikaman ni kumpare nga inteng di kaya na merindahin. Agpili kan kapitan no anya ti kayat mo. Kayat ko amin. Alag, pili kan paray. Pilya mo, hindi kang inginaan na merienda lako ni Marikwanang. Bayadak paray. Ay talaga nga intulod nakpay dito'y balay aparay. Ay, katuwan na paray. Eh. O nya, nabsog ka mo lang nga nagmerinda. Ay, pirmi. Ay, jaksan makapangan iti lutuan ni Banang apang rabyan may. No din dinangdag mo lang, oray saan ka namang mangan paray. Anumda kita bulbulong ngay.
Ay, unmat kit di ah. Sapay tumartaraki ka paray. Saan mo abagay ti agsiday tinatnateng? Ay, tumartaraki ak. Ay uwan mo paray. Agtubtubon na kita bukmaw. Nagmayatin adenggan. Umubing ti lang ang paray. Oy, naraksa ka makangag ka dagiti ibagbagam. Sige paray, agawid kan. Kaya't mo ka day, nga alalayan ka pa yung agaway. Ay, saanan ah. Kabailak mo ti umuli? Ay wala, umubing ka ko naman. Intulod na ka ni kumparim abadong dito balay. Kinaduan nakla anag na. Agpapaitulod ka kenkwana. Apay, di mo ammo aya jay is-istoryaan da may papankan kuana dito barangay tayo. Ada ayamot. Kwarog, istoryaan man kani Uncle Mau. Unan tay. Idi nga minrabe ay anagrunda kamay. At nakita mi anang itaray ije may sa bumbilya ti street light. Tiniliw yung kumaadagos Isumot lagayam nga awan manantimay sa bumbilya di may sa nga street light anapan ko kinita. San mi anak kamatan ta nagpartak mata tumaray. Ang kaliklikod ni tata ba dong di timaray alakay? Oh, nangeg mo inteng. Kaliklikod na. Kaliklikod na lagayam. Saan nga isu? Intulod na ka lang dito balay dayja kumparem. Anggam saan mon akayat apat dyan nga isotin ang itaray itimay sa bumbilya ti street light. Kaliklikod na talaga, angkal. Kita umot aday tarubayan mi maray. Nay, malumpay laang ngem adda nakasinde asilaw na. Saan ton akabutang dagiti tattao ti lumabas di tasangwanan ti balay may no itirabi ay. Taadan sila umay. Ay kat nasayahat no kasta Adda nga may dagiti lumabas nga oray dala tumaray ang makabatog di tabalayaw ta mabuteng da. Saan da itan amabuteng? Mas daawak nga rod maray. No apay nga amin a lumabas di tabalayaw itirabi kat agtaray da. Ay kat siyempre nasipngat gayam. Day talaang ayati rasaon. Kaslamot adda makitkita da nga alalya. Unay kamutan. Di mo kunaan nga adda alalya di tabalay may. No saan nga alalya? Ang mga no adda agparparang white lady. Ay saus, di nakman bot-bot ngan maray. Tauray siya kanay sumsumgara kun iti day tangay bagbagam. Ay, tinaskang nalawagan ti arubayan may itirabi ay. Jape, niya ti tangad-tangadam. Awan, at dayamay. Itay ko pa'y amadmadlaw. Rikus-rikusom day tayong kabil ni Tata Badong asilaw di ta paraangan da. Kita lang ti silaw da. Kita lang nga nakitak analawag dito arubayan da itirabi Ginatang na day ta. Hindi mo ko na natinakaw na. Dayamat imbaga katinakaw na. Di mong tangad-tangadon, Chip. Tamangan numapunday. Ala, pumanaw tan ditaw eh. Tamangan nuan yapay timakunan ni Tata Badong. Nakita na ita upa magmag na tuya. Apay kumaadyak makita ka naglukmag. Anya ti makunam ba daw? Mapanak ka din gumatang iti Ricardo. Anya Ricardo asa umay. Ricardo para day tamanaw. Apay tarakin mo aya. Tapay Ricardo am day tamanaw. Awan mo't nakakita ka data. Tiliwo mo na. Ay di kala mumut Nagwaras dagiti mata ni Parinteng. Awan mo't makita. Adaw dagiti tanod iti aglawlaw. Ay ano sa mga rod ati agsida iti bugoong inton madamdama. Inton rabe ay. Rumwarak manay. Tatay tanga upa titiliwat. Na, day tagayam ti planaw. Ay kit una. Tunggal rabiyak may tarumrumwar. Kit agal ala kadagiti ipapaalam kanya. Di mo piksaan. Inton kwan maamuan ni Kapitan. Ay oray man pa'y maamuan na. Amukaw no kasano ngay ayway na ita kumpare tuyan. Kapitan, nasken apagrundaam dagiti tanod mo inton rabe Tanay, agpukaw motten dagiti bumbilya ti street light tayaw. Ay, ungar kagawad.
Nasken amatilew no asino man ti mangiliblibas ka dagita a bombilya. Don't worry. Tabili nagdagiti tanod ka nga agronda na. Sakbay ama ibus amin a bumbilya dito'y kabildatan. Adda kat tinaloko a kabarangayan tayaw. Ada talaga. Kahit dayta ti ambunda kwa raw. Agalibtak kayo nga agronda Kag, day tamo ti kanayon nga ibilbilin mawang kail. no makita yo ti agtatakaw. Tiliwan nyo adagos. Nungay tarayan na kami. Na, damagan nyo pa lang mait. Kamatin nyo Nungay naparpartak ngamda kami. Parpartakan nyo ba ta? Apay paatiw kayo. Ay, saan kami apahati wa? Kasta at tinaturan at chiptanon. Intay, saan mo adamagan no anya ti sidaan ta ita? Apay ajak damagan. Apay bawal nga agdamagak. Gapo taawan sidaan ta ita. Ay unay bati pa ng parparigat mo sa akin. Ay, saan ka aparparigatan, Inteng? Ibagbagak lang tipod, no? De. Adagtok-tok-tok. Ay sus. Sino nga tayo dahi ta abisita? Umayak man, maribanang! Nimot gayam kumarik atuyang. Ay. Anya nga tati umay na istoryan, kanyak ng imal aldawan. Ay, wen maray, umayakon! Maray, umay kayo padigwan kin ni Kapitan. Ha? Ay, nagsaya atin no kastamaray. Ay kat agyaman ak unay Ay na maray, basit laban nagdayta. Awan anyaman na. Umay kayon tumanen padigwan. Inton agparte kami kin ni Badung kaug iti Manaw. Ay, talaga nasayaan no ado ti gagayiwan niya. Di mo nga ron ibusan day ta impadigo ni Marituyang Tadwa ta kano amang sida iti dayta. Ha? Ay, dua tayo? Ay, akala ko ako lang. Ay, dwa ta. Tayong dalawa. Oh! Nagkuna asiksikalaang. Ay, pagbingayan tagaro na. Ay, kasano abingayan? Ay, kukwam dayta, takukwak mo dayta. Ay, dayto ti kukwak. Kat di gulaang daytoy. Ay, nga ano? Ay, dakas ti managing bubukod. Ha? Kit amukmat, hindi pa lang. Ay, amumat gayam. Bingayam anasaya at dayta si daan ta. Apay ngay, di mo lang malpasin nga ging ingat ni Parinteng. Naimas gayam ti sindana. Itay pa'y nga ginindayon ni Tasirok ti Mangga. Apay ngamin asip-siputam aya. Mapan ko nga rod ka sa Rita. Kumusta mo ta? Tapay, apay ako mustam. Damagag ano, sindana mo't lang yung patiguta. Ay kat sindana at anay nagbayag nga agingat. Why, so anas kinasanak ka matilew, tuya. Nalpas ka na nagingat, paray. Ay, si kagayam paray. Mano nga oras ka nga ging ingat. Kaslan na imas sa tisindama. Ay, un. Karnit manok ngayon padigo ni Marituyang. Ay, nagustuhan ti raman na paray. Ay, grabe kas de ko maakanayon. Kaya't mo asawain, kanayon na kayo apadigwan ko ma. Ay, wood Ay, awan ti parikot iti dayta, paray. Day talaga yam. Awan tumit manok may mabalin apartsin mi. Imbag kada kaya taadon sa titarakan nyo. Ay, adu paray. Iya arubayan. Naglaka lang tagtilew. Ay, uraya mambiit ni Kwaraw. Umay ag-report kanyak, may papan iti panagrundada iti rabi. Patyamunod na may report na king kaparay. Barangay ada. Binilin ko ida at tiliwin da adagos no asino tagtaktakaw iti rabi ay. Adaya mo't paray. Ada nga ron. Dahita may sa bumbilya ti street light. Tinakaw dakit din. Ay, nagloko mo't tanyan na nga la. Ang magkumpare talata, paray. Ay, oo Anyaman ti mapasamat. Agtali na itang agkumpare. Umaya ko nag-report ang kail. Ay, nasaya at may tay pangor urayan ka. Kanya nga iti i-report mo. Di pa nagrundami iti rabi At nakita mi anang itaray iti Manaw. Nakita yo?
Di tiniliwyo ko ma. Nakataray mo tadagaws. Apay diyo kinamat. Naglagto-lagtumot nga na naglibas ang kail. Naglagto-lagto kayo kumamit ah. Saan kami mo't nga rod ang makalagtaw? Kasano nga ro daytan ngay? Nakitak ti side view ti rupa na. Oh, nakita? Unang kail. Ka-side view ni tata ba daw? Idi, kaliklikod na. Ita, kasi side view na. Unang kail. Anyat kahit asawan da ita. Naglawag ti kahit nasa unang kail. Ni tata ba dong ti agtatakaw dito'y barangay tayaw? Kitno kumparik. Uray man pa'y kumparim no agtatakaw, Mike. Ay, saan ang mabalinday ta kanyak? Uray umay nakpadigwan. Talaga ajak konsinsin ti mading aramid na. Kasta, ati kapitan. Badong, naamuan samot ni Kapitan Asikat ang taktakaw itirabi dito'y barangay. Nya, kasano ko maanamuan na? Kat, wanted kamot kanaon. Ha? Kasano ko mga agbalin na kawantay? Ay nabadong, sumuko ka laangaan. Tala ka man. Sumuko nga. Kat, pudnumat ngamin Asikat mapan agal-ala iti kumpormay. Kuuna, tay babaw na gayam. Agpudnukan kin ni Kapitan, ibagam asumuko ka. Ay, nya pa yun ngay. Kat agkari ka saan mo nga aramidon pa'y. Ay, si Kanto mga may. Tata ba daw? Birbirukan na ka ni Uncle Kao. Saan na kon amasapol a birukain? Tada dito yan. Masapol ka nung agsarita kayaw. Iso nga rod amapanak iji barangay hall. Akong ungit ka din yung kalma. Ay, pirmi ah. Kahit ungtan na nga ta. Kat adamit nga min basol mo. Di talaga nga ungtan na ka. Ay, makapanervyos ah. Ay, Tsapay sa bali nung makaungat ni Uncle Kao. ay di na mabubut nga na ako arab. Saan na kon nga ungtan paray? Sumuko akon. Ay, sumuko. Ay, sapay nakangatumot ti dua nga imam. Sumuko ang arodon paray. Amin na kaon, nagiti basal, ngay naramid kaw. No kasta, sikatin nagalala iti bumbilya ti street light. Ay, uwi na, awan nga rod silaw ijaro bayan may paray. Kat nagsip nga iti rabi ay. Kukwat ti barangay dayjay. Inalam ki den. Insubli ko itay paray. Ay, mabalin pa yung agsilaw. Ay, kumabali na paray. Ay, no saan nga agsilaw, sukatam. Agsilaw pa'y paray. Anya pa dagiti daddo mga inalalam. Jay upa amanaw. Ta pinartimay, kanituyang ko paray. Ha! Diyan pa diguyo ka na. Wain, isaw. Apay, saan na naimas ti pan nakaluto na ya? Ay, saan ati pan nakaluto na ti problema? Diyan pa nangalam iti manok. Isu nga ron nga adak dito'y paray, ta sumuko akaon. Ay, di mo ulitin dagita nga inaramid mo ah. Ay, nuulitin pa. Ham! Ha? Anya nga dito nga, he, paray. Ay, pagbaludan ti pagtinagam. Ay, pakawanan na ka din paray. Wain jak to nululitain. Agsingsing peta kaon paray. Ay natatabadong, no dakas, saan mo nga aramidan? Ta sigurado adusa ti agururay ken ka.